amakuru y'ubushobozi nigakukibwaho Sauda Health Products Limited. Julius Tarimpika owagambe byona n'enzarwa ya Marambi kabera nobo mu Rumogo hati nakora aho mu Rembo rwa Mbarara. Ogu nagira ngo okukyera kuzamurmo wenkomuntu nikikuru omu Rumogo abo kuba ainukereza ihanga. Nka TV West twabasa kubuza omirimo yona awenje Julius yashaziremo okora ogukusiba ebinyobwa. Okusoma kasoma kukyenda kumcyamusanzu cyanyitagisa kugira ngo nyino kuba ninkora za masinezi nkasera abantu ebinyobwa aho kwa ngumurimo ogutakwetaga wawakuzere masini ngumurimo gwo kwetaga capital nche. Julius nanjiragira ngo ohireho obutashoma omuntu yabaine capital ya $1,000,000 omurmogo na okutandikaho. Ukatandika ukagura icyuma ukasigazaho nk'emitwaro nk'ashatu ukagura ebinyobwa uti ukatandika ukasera abantu kandi n'umuntu yiza kuza abinji mbatya kutwa siringi 10 abo kugira ngo amasanyarazi gaketemba tutandikira siringi abo warete bice 10 wareta ebyinji ntwatusera siringi 2. Julius amyakaye nagira ngo omurmogo okumanyango kumukwatireho ahiremo ebintu bitaramwe na bimwe. Basi kureba family nyino mukazi n'abana kandi bagira mu masomero gahiguru kandi bazi kuzumuri Mbarara mu kusanganya amaka kusanganya nk'ebikari niko basa kupangisa nkabona abapangisa ebyo nabihiro mu Rumogo. Nkemirimo yona ejiroboremezi Julius nagira ngo amashanyarazi nugo gakukira ku muteganisa. Abo gasera munonga mwe tukabe tusaba nkitaho kusa ebinyobwa za masini zitu bakabe mbatusarra amashanyarazi nangwa nkiteho kusa ebinyobwa bakabe mbamba tusarra okureba ngo batuganyira akugira ngo tuyamba abantu bihanga. Umyaka 5 nwere bankaye. Umyaka 5 nwere. Umyaka 5 nindeba kwiza kubani nkora factory mpango. Ogu yahendera arukereza eminyeto obabuzi nayo egihe cyo gukora. Yomwe ayizumbiro mu Rumogo abo kwanugwe gutine capital ya mani. Ahabwa TV West ndi Senyomo Gideon. Amakuru y'ubushobozi gabanwa kukibwaho Sauda Health Products Limited.